Mesangan ran what men what don't get oralap makasaya righteousness. Righteousness. Okay, righteousness what ki ni masanan dombe pungla. Kayo kasambal melel kasay wong kitala ka ng parang ko na batak chaylip sapal. Apo kasambal chayl mangi pungla. Magchayl sapal man kumongkod. Pwegi ansama chaykin sa tutatong kita yeyas nan moro na ramas pung. Libraba kong biji chayl. Libraba kong gitong chayl matamatawan contamination. Takot contamination matamatawan so utarkan chayl. Okay, so utarkan chayl pon matamatawa sabong kayo mo. Okay, matamatawan Satan kong biji chayl. So righteousness, we in righteousness, it's a right standing to it. Kaskasinan pung renggot, to be able to stand in the presence of holy God without sense of guilt, inferiority, or fear. Lang, tama turin naramas turin so long rakung koki to mongkot restuka ko ima restuka perren kokon sujar kokon tipan pwede jay sa repent. Okay, jay sa ko lula wiliyakap magchebang ko lula wiliyakap ak chelap kao to kongkot. Tama utilala chel, pero no pepol, instanamao, so jesaro. Ayuwen righteousness. Righteousness is, punganis, mecheg, ayay masang bawa. Pungan Christ. Christ pula nanto mo yun, nanto yun ito na dyan. Tipan mo sa tuwarong kalangan ng kot. Christ pula nanto ata. So, sa machabanip sa palo, kaya ang ilala na nachamnor, kalula, wali kapag kumang kitipachaykan. Chesularan ki kokonin suchar. Okay, magchay suchar kasalaban me chelanana repent. Chelanane we kong go to bachelkan o more pung. Okay, po iwewen righteousness ma. Minan presence of God. Minan motong go tap solar saro kitipa. Okay, without sense of guilt. Takot guilt saro. Inferiority, tayo inferiority. So what? Okay? Fear. Masakpot. Okay? Armas magampilata tip raking ko kon rakang kay tongkot. Kamuyong ay pampilata magalagalak, pampilata men righteous, chabang ko to rin kauno through Jesus, pakmangit tipachakan lugalong Jesus na nachamor. Tachapan menuya kapakapan armas toki. Porque kauno kisanger kokonin sujar, kauno kisanger saron tipo. Ikarta kasambal tame ibane yung chairman sangat. So righteousness is not holiness. Holiness more sarawi. Okay, righteousness more in pungla. Kami yung ay kita pungla rin kod puya ki Jesus. Okay, holiness is righteousness wakpasang. Holiness to it more sarawi. Holiness of God, we are young agile holy. Agile young sarawi. Our righteousness is agile rain God. Gibanga kasaya. Holiness to it what you do. Kadu tamaka wiya a sarawi teso. Our righteousness to it you're standing with God. The is ko rain kauno. Okay? Holiness what we do. Our righteousness, who you are in the Lord. Okay? Karada kasambal. Kijana sa nanto cha nije ataw yaserian God. Isolar we are amasin liki, we are Syrian God, ipsapal, tibaikan Jesus langalar pon lopo, solar sarore, ikaklukuri God, Papa God. Okay? Kasambal magchaban ipsapal akcha suja build up a child relationship in ren Jesus mamor ki chatip child bangan wiya kokon selicha a child suchar mongkot ay mo kasambal ki child mangi me punga ko sang nya me kakasambo eng ngayar mas puma pungan Christ me pung mongkot injang Christ makalagal sang injang chaki injang Christ aka makong tibaikan mong God.
Okay, nangkatete marun, rawya tatongi, njanman kundacha pindi deep, ama kasorela. Okay, kasorela kareta njan kraisa kasore sanga child deep makcheban ipsapal. I kasampalan chalen chun sarawi me ipsapal. Pumaipan chun sarawi jori, kokonin saro pa mimire, kokonin suchara mimisili jori. Okay, porque kaulo is about spirit, kaitek mom te tiak. So, bawa ta kong tel kalisa pa yu limau, ban na kai pang kita scripture kan. Masani pue en kak kasalato kala is pue en count Jesus kasalato ki Israel kan me pilmimi pan kosonneto porque chailen kak uyala sapol mangkot. Okay kalesia pa yu limau. Count Jesus kasto kasalata ki chaila porque chailen kak uyala sapol mangkot. Tami pan matawasangan watawat ngilamado ejama ngoyip sapal pungan kraisa mimere kaker ko seme I'm righteous the young era maspung atay ban sa rog masanang coach masaning ngoy sapol mangkot. Okay? Masanang count Jesus kasalata ki kichel sante pachay kampo kichel en kakiyang an uyala sapol mangkot. Okay? Kalesia pa yo limau. So because kasi yago wewen holiness klang holy the more sarawi chachoka kamomayang chay bugi dip chay nangi dip chay yogi dip chay paraparen dip chay maskunan dip palo kajay ponaw dapat dip ansa me chay muitan Jesus chay more holiness of God more sarawi yung koto patlong karaday pan perkir tokemen intamen young men kangmen apa miayer lamun yen toke seli tuwe jamauren mas. Okay, so I holiness and more. Holiness we will get a chakun muya. Our righteousness is going. Okay, righteousness is going. There is coming. Who you are. Okay, righteousness is who you are. Holiness is what you do. Ar kami yung holy do cha sarawi de more sarawi. Puegi ata ipsabal cha chokak sarawi cha chokak more sarawi. Chokola sarawi sarawi yo. Abstailin more in samba. So chokalangana la kot. Chokola san sarawi yo puro cha sakaw cha pene cha perin cha kailok. So chokalangana la kot wasaga. So cha mego tiu sarawi recha. Okay, and sa mecha ipsabal. More sarawiyang koto patlong rechay. Chay kaker liraprap ke kosay likam, liraprap ke prap, liraprap ke dar lipanet, tebi kailok chebit sarokiti. Okay, solarmen nana kamala pe pokita holiness. Okay, sarawiyang koto. Kachlongero lepewiseli achamor. Our righteousness is going. Is coming makano yay coming la lole. Okay? What yay kichay memorin deep, memorin samin megot koras me bachkol. Puegi a chalip sapal, kauno datu yay yang kichay yang righteousness. Sol apan solar saron deep, ren la papwe. Amora pungla. Yawasa mongot koyo. Okay? Arasman may ipsapal amor pungla mongot koyo. Pungla mongot is a larsa rondi a pungla mongot. Okay? Eka kodo ng presence of God ayma. Kodo mongot kapakap ayma. Ayma. Pagkita ekokones ekokon me selar kasaroko meken kotoran tiyo suku nangan marmara debi suku aksarata debi suku aiman lokaya pokita kokon sucharo mimire apueki ya ipsapal kauno way kasang kaya nger kon me pungan kraiso kamyo ngoy konong kon oh kakiranta sama cuma kasnan lang
Niya sa jo ko sa sana na maliel apo kokon me bil samay mo. Okay? So sin conscious ko sa iya tuwang ko sampalen kecela ramas caikin galap kokon deep. Ay wasaw me Satan kan bil tatong ko puen atang kecel. Tujuan cai lip sapal cai galap bil kokon sili deep. Sin conscious Sin conscious me we worki contamination to a clanty young ya. Being aware of feeling guilty of one sin kalap to a mais chuat what a wat chai metawaya o kano moin mon bai bui chuat a wat. These two warong kapaka bui is chukun what a wat. Okay, so to a chai metamatawa tamak chai wuya. Makapung kecela mongot. Acai menogela tama Christ wia I makapung kecela mongot. Okay, so Satan tanan sa oras atang kecel sa ulang kami ipsapal. Atang kecel mata mesapong. May sucian sarawi ranwet poy kagarap ba. Ngoy kikilantiang niya po. May kasasayang chay kami ipsapal Ma kecel stu ipsapal yang. And so chorus automatic chegan matamatawon so jay jaropam niya po melel. Chay so jay jar. Chay luye memor kitib mongkot. Apo kasayang kecel kami ipsapaler. Pwede talan ki consciousness of sin dot. Chay kingalap chama-chaman at chay so jar kan chay bigodor ipsapal. Chay buwato sa ang style me. O kauna perengin niya po ipertangay watawat ranwat. Te o kauna pereng ima o po ikulayan sarawi. Okay, religious mind mo kan. Ligaman ngayon saud mo kan. Pichi-pichi at chay maliel. Dami chay mau te punglale what Christ has done for us. Okay? Ay wata-wato sa yata is I right standing with God. Iwatawad po ilimbakang Jesus. Iwatawad po ngayon Jesus kineo. Ay wata-wato sa kapong iyo alam mong Christ. Okay? Kasi yang kecil solang. Miss Rillian. Pokoknya pak celan kisaman mata-mata sapong ka. Celar kengkang ay ma mongkot. Okay? Sitten eluser pag cel sudah dok cel muidong ya cel maur. Apa bampil pak ikeng kecil cel mata-mata sapong. Especially right standing with God. Imimenan sansal ki Chile nasa makaite ka chile wiyakan makapung ka chile pa chile ang kaskasinan pung mongkot tama Christ wiyayang ka chile pang lupo. Karita may pilsa wata tayo ko doon kabaka main kot kalangan kiyang komiyam katang kapungala ay maur. Pugita ay pungula mongkot sa dependa may watawat may sangay pungula mongkot. So ipungular mongkot po ipsapal. Ipungular mongkot po ikaluglar te pegano so pesango imiminan masa ng court. Okay, taka te na ibang wadak masa na isapay kong wadak kaya isapay kranwat. Pwede right standing with God tuwedyo magang Christ tama Christ wiya pang lupo makonguker asa magalukuriang iko lukayangan makongukan kaslo na maura kaun komunitar murun rano kola right standing with God kamu yung ipat nan masanong God. Goya just stylen mamor kapkapayata masanong God. So may bilpayan sa wat ran what apo yasayer tama ko parang God or tama yasayer o imerul ay more ran what muis chuka sa saya challenge sa wat. Abdakat pa na ibang yung wat ay chuka payata. For right standing with God we ki iwat kagir tama masano yung ay kaskasinen nan masano. Kaya dek chichiyak ti masano at sa life at sa style memor o kasinen tapon masano. Masano tagader prat ter prat. Rano pon ter prat. Pukita masano. Kaya te kosonet masano. Okay? Isme masano you Jesus. So pagkailan right standing with God. Let the word of God rule our life. Gis chuka kinta ngayon mas pumanip sapal samparisak sa malaro. Ay more kano mangi may chuka sinanan masano. Most your right standing with God. Okay, to jay maligi tama kano kachkido. So sin conscious
is an enemy for righteousness conscious. Matamatao makin ko Pijiyang kachal pachalan kilang tiyang kachal jalan instance what a baliapan matamatao pung metoke East Court, Masanang Court, Tamagot Wiatar, Yammon Court, Apapang kachal moa. Okay, so Mimen and Sansalamao right standing with God. Isme kapung kachala pagchang kasinan Maumon Court. Count Jesus. Kay de tamak chalwiya. Count Jesus. Okay? May bangarasaras ka po yung nagisansal tami songon ko saya. Palang Bill of Right. Bill of Right, if you are in a right standing with the government, may bang saya to business and bang saya saraw po ime iuyaya ministry ko na bata ang sa me register yalari. Pangkampan siya lalimaw, puweng keep the right standing record non-government. So, Bill of Right wo updated. So, jay puwan the updated ay kaskasalameng se exist a memorta uyatatak we were in right standing with God. And sa magkajay sapal as a memorong kauno through sapol mamasan, child right standing with God. So to condemn child. Karadara mas pangko ko sa ingi child yes to ita mekot child right standing with God through our relationship. Okay? On count Jesus. Bill of Right makabangko sa government in America. Kuwari kasabungela ko sunnet kokotong ko punga mas masapwek po kita iya sa ko sunnet may kasabungela ay bang ko pung ranwat. Okay? Ama kawasame I'm right mia porque Israel kan me accuse kas chomelel te eng ele ka kasabungela ap kabil ka pungalar. Okay? Kokotong ko sinan mon chachen kokosakosay sambon Bill of Right me para you can Bill of Right me para kajay sa ulak in John Christ. Kay de ko me. Kay de kajay wuyakan. Okay? I mean, because kasi yan, amolang ko pong i-drive ranchiyo sa tunay license na i-drive ngay parati san sa roko do. At ibang ko tong ikapungalar mayroon na license. That's the right standing may iban ay kasinan mo ang chachapaban chachian nek. Okay, kasaleta makawiyata nom license, yet na license. Okay, so diba man ko sanger. Alright, so imi menasan sa japan mangi pagkailan right standing with God kay de pagchay wiya mau kay de pwegi i kaisi so kauna pa nanana kon may mau kay de pwegi mayroon la pwegi i what ligi scripture de pwegi kung kota pata so kauna pong kanya. So, kita right standing with God, puwegi blood of Jesus. So, macam so jawon ke blood of Jesus, jaso jib sapala, kita buya papakot, kita saik right standing with God. Japanan so koros kapakapin so wuchar, japanan so koros kokon ngoyar mas tepanaman. Opil inangunutukan pilparin ng kailan. Pogita chay soja right standing with God in the spirit chay sek pagmangkit pa chay kan ngayon sa raw sa ikachakatlong lalachay chay sek wiya aramas punglaman mongkot. Okay? Como yung atra audience yi kauno atra audience ismechabang kayo mangkaparani rangoros yi kauno kay de karamas atra right standing with God aramas korostan kasawi ni al sa pumpon in Israel. Como yung ay chabang katirop kija kauno ni rongitel achel mor mowopung so abang kasanya pung mian chang Christ po tail kauno irong. Okay? When in chang Christ makapung kitela may kasaya kuwasak alesiya payo limawa tama kauno wiya kasalata kikitela o kasalata kikitel sampan
pan minin ko sonnet mit wo jara ma songan na tu go ma so banin senama o ma kan te paral kan okay so work sang at pana late in jang Christ pagmang te batrakan tar kausan and masanang god pugjan right standing with God arraign and some chegun mi at deep ngayon saraw bang kaskuli ging ketelcha kachamang ging ketelcha te kamakit chana na chay mo yung chay ping kontar chay pakmak chay bilbilew right standing with God okay and so kan relationship on Jesus ke kokon right standing with God magarta yeramen mo idang achay kapakapakan buyala tiyak magkakokon chame sa tipo maso ke kapakapen sa chamelen oh my God yatuwa po okay kapakapen kilantiyang kapakapen instance what achaposan pang masanya kota makichay sa totongi is kitel ren kauno makaun Jesus we are young kitele so cause of sin consciousness tamimen tawko wasamo na iban kairala tama kinalo yung ataking kalap kokon deep te kokon suchar kayo puwegi aramas pop ninchapio so dang kokono ba natural abang kumpurotong kachel amag chay sosa is kachel and so what met Jesus we are young kachel right standing with God a kokono bangin kodok chay bang kalap kon sili okay mata usapong po mata wasay al kausan nan masananggot wakilan nan masananggot chay pancha John ipsapale rap kokonen fall bangen mire tela chepa nasame egosan rene muntiti imuntiti banga takata man ke komo yongoi ata suta okay nintapio so senesiluisuo the eyes of both of them were open and they realized that they were naked kasi ya adami ban samira sapaik kauna masani rante wiya ma aira koedo wiya tamira wiya rajoga la mira kiliso isa wen kokona maken mrena ramasaman me proksangu prangod chaka kon fire for Jesus apwege deep chekin konta sarro konta namanak okay kauna masani rampai kian tame masani pwege mai rapan sapai rapan mela irakanga pelo irakilkilampana irakonta mirakilso tame melan palinganara ira popsang right standing with God okay kaun Jesus anana pola kaun Jesus anana kapre yang kecil ka koras makin kokon in suwichar chalem purala pile right standing with God chay panale di sangantania child repentance biltuwa jaman sa chay bikin chay so longer atal boldness, atal amen mong God to go sang the right standing with God. And so me chel we are that deep chel to checking konta makriso. Ke checking konta saro me atami anki rare rock. Matawa rock. Kauno alu Adam. Emangi yaw sa rock. Emangi tay rawya. Apa mangkataman kinera aral relationship. Okay, so coba ngolah na storyo aptami songon ko saya chama na so koros chapang konta namanak konta saro ma chewya tadi pe angela na repent ama kutel isuto watawati mi namanong kite mi since wodki yana na kachamanong yo menjang Christ makapungyo lakay te kay watawat te kay okay so Romans silu for all have sinned and fall short of the glory of God mokchay kalap kopreyang korusia tip ralchuro sangkot kareta sin conscious matatawan tip kin kalap mimre child ap komyong oyip sapal Japan overrule Japan kamelele yang ketra pwede one ip sapal child right standing with God kay solar pangko kon mektel aramasuwar te kapakapsapong miya soyer me kauno kamakaleya taray pilwi kosaya mga yaramas teban mongkot okay
So tama pigin ala yang ramas conscious mata wa deep kokonin deep re ye deep. Okay, deep kin ala yang ramas kokon deep. Roman limau isa kuno lele isa kwalu. Mia wok pasang nampungan sa polmang god kisakis o dipan ramas tramano murintipo kadekpa parata. Memasani tuana child dipan ap murintip tutoya kalangan me aramasoto warong anaki pilparata. Okay, so di parata murintip tuto kana wiyaw ko donan kainak ng katautok nan muinan di akalangan. Okay, kasi ya akalangan me aramasoto warong pilparata. Menya kalangan mo gosangnya ekoto retail through Jesus. Okay? Maso aramas kene wong kot o sapaik o di parata o di posos o di kakaon o seten kakaon o sangkaras mesuat uya memor ayat kalangan o papel parata. Kalangan o kosang ren kauno. Okay? May Jesus. Kalangan no, may aramas socho warong lang kasi aramas socho warong kalangan no. Tama socho warong ki. Porque kalangan kinala kalangan. Ama yo ke child titip, child joror sangko, child sakana kan me koros. Child suzuki dip, child me gila dip. Yet kauno ka chikito Jesus. Po kalangan on parata. Kalangan no portong puino ka mes warong. So niya siya panalita kalangan chas solar pang kapakapinaramas solar. Ap siya pang kapakapinaramas metro ki kalangan. Okay, kasi siya mantan mensang kunta makonti pa ikan. Kubil man talaga mang makonti pa ikan. Kaunos siya puy. Ok siya bis siya kunong kapakapin pen pichi kita. Pwede ngayon sa raula na siya, mamiyati putan siya pang konta. Ama soto deep yaramen kap kopriyang ta mako yang yaramas tipan yaramas suwar echo melel kauno pangagrong songon kapakap me apalia larak chaisasa okay perta niam sucho kon magati puka ewang kot ko merla ka pertan mensang main kot kalangan ki yang komeran wat kalangan ki yang komuyai wi ramas pung momi Niyom kapakapen insenawaw nan nganong porye liki omposanen pan kokota. Amaran korasi cham chiang gunugati am sutar kauno mo in mol pama pe kuwarmas suwar. Armas korusia mesajib sapala ray kapakapakatu tuwetra o kapang. Ngay pangakarong kauno meranuk sapal. O kwertanan masano porenteyer kapakap mes chomelel. Okay? Aramas koras mesajib sapal rapang yo kapakapin suwara rin. Por melel susukiti. Gejel kami ipsapal, gejel konta tibi makonya Jesus makonya. Or gejel kosanan masano. You when right standing with God. Kosanan masano. Kamelele tama masani. Again mako again manokela. Okay, so ni so was ngay kapag ischubel pile we kong ngoy armas de panaman. Menya tip, ischukon tip. Taiwan kos ya ke ngoy armas de panaman. Aptami panut kuya kopreyong kalangan. Turki kalangan. Okay, masani kitalen full with thanksgiving. Okay, give him praise, thanksgiving. Tama ramas so jokin menperan ki yang God. Pogita wrong mind, sin conscious, mata-wan tipo socha. Kanggo saya peren, kanggo saya lokal kong kota pe, ran korosi caca kapakapen iti tangga chaldi. Okay, so kasi ya melel, me puegi tipana na ramas chocho, mela chapiata kakaon, puegi ti barmas pan mela sosogi, mela sautruk. Okay, aya one lauden, one moketen aramas cheyo, is aramas cheyo. Count Jesus. Mokit me aramas cheyo, ye Jesus Christ. Aramas koros a layer kalangan la palapuat iminda. Pweke ke ale kalangan ki yang got kalangan, ki yang got kapeng. Ye chi komo yung oy patkul sa kanakam tipan, kauno ma kong kitra. Uta kitong kitsa kalangan. Chako preyang i kalangan. Yaramen kap ko preyang i me ngoy aramas tipan, ngoy aramas suwar. Sucha me wach maure.
tagas chichar kenungi pokauna makongok o kauna kiyangok mercy. Are in anam relationship back to God. Lord, I'm so happy. Okay? Makarata kay kin waskia yoko koror. Taiwan chokorogi. Pokoror koror winiyo menan lalawen kom saladak sanger am sa we kan. Okay, aramas chorus na layer kalangan lapalap what raban yang kakaon arain mau ren Christ. Nasa matawa? Aramas chorus na layer kalangan wo re yang kakaon ta kakaon songkan melikam kakaon songkan medip. Okay, emasani aramas chorus na layer kalangan and lapalap what raban yang kakaon arain mau ren Christ. So you mean that right standing with God and sa makomyongoy emotion and sa makomyongoy right standing with God kapagabagan powerful pokaono kung karonga kapagaban aramas mepung kusanya umupungan kaon Jesus mekiwe. Okay, karita masoche tip ka kapkapereni seli okiyaki seli ko kapaka kauno kung karonga kapaka pinarmas pung kasi yayer wasa okay armas choto rale tier kalangan la pala puet orapan yang kakaon dame chakaonda sumau chakaonda kapal chakaonda apalan moni chakaonda songkan mukotong kawik chaila chail yangi Christ kakaon po righteousness pungen code merit kiyang chail. Okay, so makapan menom kapakapakan and luwat Lata tip, we tip mong quarter to it, Kokonin atami, Irakokon mira keliso, Irakokon mira so war ramenjon rokla, such a mamong court. And some go wowa pungen court, Kaima, Kakapakapin Aima, Kakapakapin Syrian court, Kakapakapin authority, Tayo authority, come account, Tamesuta. Okay, so mau ko tong kawi ko lang market met ni marang count Jesus. Mata ko kota nan pangapangamape nenen la pebesang ni marang count Jesus. Ke kapakape na ramas pungaman pagita count Jesus. Nasong bili watak menlaw Roman limau isa kwalo ako sa iya me puye ki Christ akat kiyang kitay kalangan kitay yanger Christ ka count arena tayo yung memor. Kauna sa dyan na uyaw nanlang pepol toro me karas mamao kauna na uyaw samba ko Satan chang sili. Okay, Satan chang sili little chel panene at chelanana tatongki authority to pungen kakaon makauno masani yung chelan ki. Hallelujah. So when you continue to live in sin, you continue to have condemnation because sin brings condemnation. And so maramasaman te so lang man men we yata deep ten senen deep area saron dibo kan bakpakian so koros. Puegi deep tame uyayang kacay saro. But if you live wholeheartedly for Jesus, then contamination has no place in you. Moring so long and all sold out for Jesus. Jesus makakaon, Jesus makamlomogi, Jesus makamen kapereni. So, kampansoy ko isang komitib kan. Okay? Puwegi at pa moring kaperenta Jesus ariapan sotra saron tip lala chay pa panggosang niya. Amak chay ginod tip at tatak chay pa niya chay lasoyer. Pakmang kitipa chay kan ai akan mako manokela. Okay, so Japan we don't Satan and so Jana sama Jana na pakmarak tapabun sasa. And so korosya ta di pakmarak and so pag continue to right stand with God. Okay, na nam relationship ang Hallelujah. Kayon Timothy payo riyaw kasaya tatak likam pukat kun kosang ni wutingan aramas kinelikam ki arail men kadik parail kan kadik pan memelara kan pweki deep mekakaun rail. Okay, so tami kas kasaya okay ki chaikin
patak soja melel, patak me kiyang nan doen tipen, mamor, pwede tip me kakaon pinray. Okay, so, kita alyalunan righteousness, makcha alyalunan pungan court, standing with God, patangkan pangui, pit kauno, pungan court. Okay, takot pungan court. Kaun Jesus wiyata campung la mong court, agad kausan nan masanan court, ipungan court and masanan court. Okay, at kamelel pan masanan court. So, aja patangkan pan minan masanan court, aja more aja stylin more pan bil minan masanan court. Okay? So nan Roman when no getail bila sayer met atail more marangan mas yanger Christ Paula nin sapolma lobo po manaman and deep retail and yangi momala pagkachailan der kin lituiti. Okay, so may bansaw lang ayap God deep ayap kin kosaya ayat po yung minanutuk and chay kiyang credit udugon ka count udugon mamor. Okay, machay dadongi ngayon sarawi chay dadongi pungan kot retail chay dadongi masanong kot rule arya ebang kikau der manaman inangan tipen wiya kakaon. Okay? Romans 6:6 all self was crucified with him so that the body of sin might be done away. Okay? Whole self, maurin masa yang Christ Paula. So, maurin diba yang mamala. Okay? Maurin diba yang mamala. So, pwede ayang mamala kamu yung right standing with God. Hallelujah. Karyang Corinth 5:1 in Christ is a new creation. Aramas man yang Christ i aramas kapoman the whole has gone, the new has come. Okay? All has gone, the new has come. Aramas man yang Christ amorin mas solar amor kap udwaliandi. Lap me peita ko stuwe wag mangilo kayan pompe pwede peita ko nilo kayan why kom kak wadak kayon Thessalonia payo kodi kayon Thessalonia payo kodi especially irajugito kay sa kuno isa kisu kayon Thessalonia payo isa kuno isa kisu mau kasaya rapture kamu yung just asa it can happen anytime. Second coming imechapanasa pamia measure nampuk sarawi. Okay, rapture ban happen sudden. Rapture ban wiyawi mon antichrist ban take over samba. Okay, ako saya nan moy Noah imo mo nan moy Christ. Tama ka no wiyaya Noah. Agad kisan Noah o relakan makokono. Mi nasari jawa aral pod ko. Abo kalokela samba through water. Iba bang wiyawi. Rapture men kikitel sang baba muitang Satan and punish sambawat. Pwede patakwi wiyawi aramastaman wrong. Murin antichrist apan dotog his second coming o apan godo. So rapture o second coming work pasang. Chelde masusuka o tripo rapture apan cut us by surprise. Okay, what the kayon Thessalonians 4:15, 16, 17. What the kwasako? Rapture Christ keleb kodo in the sky. Ama posan memelaro memor pan rapture.
Okay, wood kabang what the in scripture we are na na video kaneu lesson joror mo. Second coming o kauno o angelic host uncountable. Korusya may yang rapture yang agachon lang kan rokoton maun. Yan sa marabang kick antichrist nan hell, false prophet nan hell o korusya may yung takay o wanggot laktakwe nan hell. Okay, so events riyawawak pasang. Hallelujah. Chayban nakir, chayban bilew chuban nalakap. Praise the Lord. O mains yo ako kaun labalap kalangan and kami. Kapunga marami saraw kalangan kiyang kami labalap. Kum kajen wiyaya miya o karusya kan makamele tama sa palmamasan masani. We are right standing with you because of the blood of the Lamb. Thank you for our authority. Thank you for our faith. Thank you for our joy. Thank you for our understanding. Thank you for the working of Holy Spirit. Always lead and guide us when we're wrong. And always remind us for the authority of right standing with you. Always remind us that our enemy already been defeated. We bless you. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Amen.